prvi pogled klasičan Android, no usporedbe radi u sebi sadrži V12 benzinski motor. Velik displej, ultra nabrijana kamera, pregršt memorije i baterija koja dugo drži i sve to upakirano u samo 225 grama staklenog kućišta, to je Magic 6 Pro. Najavljen i lansiran u siječnju ove godine, Honor Magic 6 Pro je nova adicija u obitelji flagship smartfona koji je uspio objediniti ono najbolje i od Samsunga i od Applea, no zadržavajući klasičan izgled Androida. Inačica operativnog sistema je Android 14 Magic OS 8, no i dalje sve dodatne aplikacije preuzimate preko trgovine Play. Displej je 6,8 inča glatkog 120 Hz savršenstva i još luđih 453 ppi gustoće piksela i pazite sad, 5000 nita svjetline. Valjda su uzeli u obzir da bi neki ljudi gledali YouTube do kvare, što zbog Nano Crystal Shielda i možete raditi, jer iako je cijelo kućište stakleno, teško ćete ga oštetiti. Kamere na mobitelima je danas teško učiniti savršenijima nego što već jesu, pa ipak Honor vam i tu nudi opcije snimanja wide, periskop telefoto i ultra wide, upakiranih u 50 megapikselni senzor i 180 megapiksela za telefoto. I naravno, za vas video entuzijaste, tu je snimanje u 4K sa 60 slika u sekundi i 1080p sa do 240 slika u sekundi. Ako ste i vi jedan od onih koje memorije nikad dosta, što sam ja postao koristeći Honor Magic 6 Pro zbog svih slika koje sam uslikao, onda bez brige, jer i najslabiji model ima 256 GB memorije i 12 GB RAM-a, dok onaj najjači ima terabajt unutarnje memorije i 16 GB RAM-a. I za kraj, ono najbitnije, cijeli mozak operacije je već jako dobro poznat Snapdragon 8 Gen 3, uparen sa Adreno 750 GPU-om i baterijom od 5600 mAh koja će vas bez brige o pražnjenju ispratiti kroz cijeli dan.